kati wa maovola tukumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na Murkomen kulia kanaita sia Jubaland si Kenya abunge mayenda kwiko okunikiliwaki Spika Kinengo kwenda atongo ya nyuve kuthukuma mwene nthi na kutaanisia na siasa ndongo ya kama sako Joyce Kasimbi kwenda mwika kwende ya kuungama na kutetea uwo na mosi umweka ngundo wikala na vuya wako vithukiwa ngusa nesione sia kitheka wilingi wa maovo ni na udhocha Teresia mwendeno wa kudethesia kunegerelia mauvo kwanzia ya meko nyenito wa beti wa mwania ndino wa kulio ito ya omonde weweona atongoi ni mailite kana ateti ni mailite kwete langenya 2027 ni kana kwa mbesi ya siasa kana mailite kwa mbesi ya kuivanga kuitene weweona ateti kana atongoi ni mailite kwa mbesi ya uteti kuitene kana mailite kwete langenya 2027 kana kwa mbea kwekunea maleve wetu mausungio waku nthini wa mitandao itamikomo kanilie na kusela nambani ya utomani mukuvi ili 395 nina udhocha tuambililia maovo maitundikana minister Muvyani Wosese wa nthini ulani Kipchumba Murkomen ni waliana na maovo makanave na itasia Jubaland ila sivandi ya Kenya kana sirisikie ni serikali Murkomen yase kana serikali jimo Stalin wambe kwikithia kana vaima maisi ulikandia ya Kenya iweta kana teti maikadite siasa kisanganiki na keseneta wa Nandi Samson Cherargei waweta kana ki ni kitonya kuete muisio wa mavithukia makio mamai Ben Mosao no kutuambisia vilingi wa maovo. Minister Muvyani Wosese wa nthini Kipchumba Murkomen ni waliana na ndeto cia kwithiwa kwa itasia Jubaland county ya Madera aiwera serikali taivititie mbeu Sese wa mwene nthi kwa kwikithia kuina umama iva Kenya na vala wongela kuweta kanala meitha maimantha wivitho nimeutethiwa kwa ngwatania ya serikali ya Kenya na ile ya Somalia kuwa yumia ukania yolua kulicha uteti undoni uyu. Citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya, but we cannot confirm now whether there were forces of where. Citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya, but we cannot confirm now whether there were forces of where, who they are. We don't have any difficulty. The complaints that have come from citizens have been looked at. The question of occupation of school, there is no school currently being occupied, as a matter of fact. We are aware the national government administration in Mandera have tried to hide that and denounce, saying the statement that was given by the governor is not true. Hiding the truth of the presence of Jubaland forces within Mandera town is like hiding the sun using your hands. We are here to give an enforcing press statement on the alarming situation in Mandera, the presence of foreign forces occupying our town. We wish to raise the gravest concern about the presence of Jubaland forces inside Mandera town. The illegal occupation has thrown our community into chaos. Schools have been forced to close, businesses disrupted, and families displaced in fear of stray bullets and an exploded ordnance, as well as RPG penetration within settlement areas within the county. Uneni wa senator wa county ya Nandi Samson Cherargei na vala wendie mevakandika alikililwe ndula ukwera ta ukuangalawia kwa kalima Mandera na Kenya yonthe aiweta itasia nthingi ya ile itaulika Kenya na ni maileta kukwatwa na kusikatiwa. I'm told in Mandera there is an invasion of foreign troops. I think that is a clear violation of integrity, territorial integrity of this country. And I hope and I want to believe that the Ministry of Defense is working hard with Kenya Defense Forces to ensure that we don't have
any foreign troops within the Kenyan soil. Those foreign troops that have violated the integrity and boundary of Kenya in Mandera, they are now fugitives of war. They must be arrested and they must be court-martialed for violating the territorial integrity of this Republic of Kenya. Mwene kivila wanzama ya itambungeni nene Nelson Koech ni umisi okulyo kwa speaker wa mbunge akati Moses Wetangula kumiti kilianzama ino kutoa isi ya ukunikeli pateko likelelwa. It is a concern just like it is a concern to the rest of the country on issues that have been raised. They're extremely weighty issues. And I do not want this committee to politicize extremely important and delicate security issues of what could be happening in Mandera. We will await to hear from the Ministry of Defense, as has been requested by this team today, and also the Ministry of Foreign Affairs, and on its independent investigation by the members of this committee to ascertain the truth of what could be happening. Vilingi wa Mavumo Tongo TV nyenita wa Ben Musau. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo Katisiani wakulia tongo yonzesa kuwe na olote kaunti ya Kitui kutanisia na uteti wa tene na kuthukuma mwene ndi aine naomba none umwe Mombasa. Kinengo ni wathingilila vata wa uthukumi mwailu ni woka sukumia kusakuwa ingi kwa kilungu cha miongona na yulua ya naiweta kana uteti wa tene nutuma serikali tatoa isa maendeleo. Mike Mulinyamai ni mwandiki wetu wa Maovo. Kavindani ka uteti wa tene ukoneka uminite kwambia speaker wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo Katisia ni wamenda atongo ya sakuwe famwe na alama kuoloto serikalini ya kaunti ya Kitui kwivathana na uteti wa komanda usakuwa nini wa ngili na miongwele na muanza na vandu vake kosa na uito maundu ma uthukumi kwi mwenendi. I know most of us who are here, especially MCS and CCMs and even CEOs, we are politicians in mind. We are all politicians because we work for a political entity. But mine is an advice. It is true that we got into these seats politically and we may want to obtain them politically. But my advice to all of us is to avoid engaging in early campaigns. Members of the county executive, most of you are politicians, and I know, some of you have already started doing campaigns. But for now, please, I want to request you, let us work. Ainene ya kuya Mombasa, Speaker Kinengo ni wathingilila uthukumi mwailu ukethwa uyothothia kwa kilungu kinene kusakuwa ingi kwa atongo ya lameivila ni kivathukanio kwa oyu na kwa uu vaivata wa uteti wa ivinda iteaniite ayumia ukanyo kana uteti uyu ni vatonyeka ukasiya kuyaniwa kwa imwe ya mivango ya maendeleo ya serikali. What will matter in 2027 if you are an MCA now, 80% will be the work we have done. 20% will be those campaigns. And the governor is a very good example that he was re-elected overwhelmingly because of what he had done. Governor has a vision for this county. We all have a shared vision for this county. Let us do our work. 2027 will come. Some of us will be elected, others will not be elected, but of importance is what we do now. Ota ou ni wakwatilila kana mbunge ya kaunti ya Kitui ni yumiti kukwata mbau ukava wa utongoi kaunti nisu. Utongoi we ni Governor Julius Makau Malombe kuyanisya mawatho make ayenda ngwati ni wakati wa ngava iisieli na kuvya ya ithe kanze kesi ya kunguthulwa kuma kivilani kwa mutongoi yona wiva utongoi ni wa kaunti isu. There needs to be cohesion and synergy between the county assembly and the county executive. I'll be very happy because Governor, we have done 5 others like this one. But whenever we go home, and I must say, sometimes even when we were planning this one, Governor, I was even fearing it. Because after every joint retreat, there's an impeachment going on back home. We did the first one, I was being impeached. We did the second one, there were impeachments of the Deputy Speaker. Even the previous one which we did here, Minister of Finance was being impeached. So I don't know if this one will be impeached. I don't know. I just hope that somebody is saying me. It's okay, I don't feel impeachments. Bring it on. I don't know. Because I know the plans to impeach me are ongoing. We are not friends, we are colleagues. We just met here. I don't need to be a friend to my brother Mbai.
But we are colleagues, we have to work together. Spika Kinengo ingi ni wathingila vata wakuka na nzia mbailu sia uthukumi kwi mwene nthi wa Kitui aisukumisya vata wa waki wa maofisi ma mbunge wodini ni kana mbunge kwithiwa na utonyi wa umathukuma ene nthi nesa. We want to support the government policies, government legislations, and as we do oversight, Your Excellency Governor, I want to assure you that we shall do objective oversight. Let's avoid fights. Let us avoid unnecessary wrongs. Let us focus in serving our people. Every month, Your Excellency, we spend 1 million paying rent for the ward offices. Since 2013 to date, we did some quick calculation. We have spent 177 million for paying rent. That money would have been used to buy drugs, to construct classrooms, and to repair roads. Dilivoti ya vilingi wa mauvo, yanitoa Mike Muli wa Nyamai. Dongo hii ya kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kameneka Simbi ni wenda muika kuende na kuungamana uguo na kukosa utongo wa nthino ya Kenya na muno maundu makonete ulusani na mitumile mithuki ilovia cia mwene nthi ainene ya kuyatala cha thini cha kumatuba manyiwa ma kisomo cha kompyuta yulua walanio wa ngaf Kasimbi mawetani undu wina makulio manene kuona movia wa kisomo te kumilanesa yulua maundu ma kisomo na kulecha ilovia maskulu ni undula unengete ungame wa skulu ivina yumo ya kutoa isi ya maundu ma kisomo. Boni Motesia ni mwandiki witwa Maovo. Mwandu Joyce Kameneka Simbi utokana nthi ya Kenya usola unegete kuvika vo uangalo vanene na muikala meumilie ukosoa serikali mwaka muvitu na muika maeleo sioka na itina kana kulela nthini watume moma kukosoa serikali. As a country, we are doing bad. And I've seen sober leaders here. You are the voice of today. No, I can assure you, had GNZ stood up the first time 2024 waseme hii finance bill hawaitaki, I don't know where would be today. Hii finance bill inatuumiza, and they gave facts one after another, na wakasema hii mkipitisha tutakuja hapo. Simuliona wakikula mchele na sisi, simuliona wakikula bunge na wakatuambia kaeni kando, sindio? I know they are sober and they know what they were talking about. Maundu maulusania watanamwe yamelukitia utongoi wa nthino ya Kenya na muika mena kianda kana ya nyenene ya kuenda ulunga maundu taya kusila uwo kana ukosi mwenu. And how I pray they will get sober youth that can reason and say no to the corruption that is in this country, that could be focused na wanachambua na ukweli and make sure we get good leaders for this country, because it is you we are aging. Mukiwacha hizi vitu zote zichukuliwe na mabonyenye and leaders who are full of greed, kwisha sisi. Vaka Simbi ninganengelekanya na muvea wa kisomo la udhetu iningane mawadho mate kuyania na kululu ticha kana kukwamia kisomo kuyamanyua. Si mumeona hata vile sahi naona kunaelekea tunadanganywa, and I'm so disappointed. Wacha niseme hivi, waziri alisimama akasema pesa ya capitation itakuwa kwa mashule. Youth hata wengine vijana wa university walinipigia simu wananiambia nilipata message nikaambiwa pesa iko, tukaenda mpaka shule, tukaenda kwa account, hakuna pesa. Vaenda muvea wa kisomo na ula wa kinandu wikithikana vaina mathina manakusi wa nthini wa kisomo na manyualama kwa miteni maendea na masomo moo kwenye ndoto sio. We are saying to the ministry, you promised na treasury, you promised there is money for capitation, na you'll release the 23-24 billion. Release it to schools. We don't want to hear our children going back, youth back and forth. They need education and they need to study bila kusumbuliwa, and get back to the drawing board. Grade 9, grade 10 watasoma aje? We want a transition that is in order, that imekaa chini na imepangiliwa vizuri, ndio watoto wasome vizuri. Kaundini ya Masako tala nyenito Boni Motesia.
Ulona Minister Muvyane wa Isio ilano mo mwandu Penina Malonza ni watangasa kwitha yumbanite kukitia kivila cha ugavana nthini wasakuwa ni munene wangilina Monza wa kaunti ya Kitui. Ayena kavindani kala kunenga na imatangi kuya mwaito yata kwa vonza ni Kitui ruro ni wakuli atongwe kusuvia milati ya maendewe la yambiswe ni atongo yala manatoa aiweta kana kumelekelelea ni kuvata mwene nthi mausio. Onesmus Chalo na Maovo. Olo na Minister Muvyane wa Mangalata ni silano mo Penina Malonza ni waweta kana kethwa masemba ni mako kita kivila cho governor wa kaunti ya Kitui nyuvanini munene ula ukite pala wenda atongwe anyuve kwendese miradi ila ithwa ya mbisi no tongo muvitu na eka makuthela mbewa kuosa mianya ya otongoi kwa kila weta kana miradi isu itumiti ilovia siya koti wa mwene mbi na kulekelelu kwa miradi isu ni wasio munene kwe enembi na uone ume kwa leaders chonde we mbunge we MCA we governor we the project ya ndiwe minukilia project shuka asauti yangu onene legacy yako nikenaweza kwithia mwene ndini watilwa inala yukite nili angeite kivila cha governor nikenene mutethia banene to Malonza wetakika vindani kala wathiuka wodini ayata kwa vonza ile kitwirurwa kunengane matangi kuikundisia amwaito pala wenda maliki ikundi neno kana makwato otethio kuma kwe silikali kana umundi ninethwa ile mbetani ya kitwiruro na ivetisia sako mbili muno isi right na kwa nachungaji na nikenda twikithie twanzi iseso ya unengane matangi mwainu uno wakenda otondo mwisi kana ninanzisia iseso hii 2023 mwai wakenda na kwa kawaida tunenga na matangi keli kwa mwaka mwai wakenda na mwai wakatatu na kwa ndu hii tunanenga ni mwai wakenda mwaka usungi tunanenga ne matangi mana eli nekumi mwai wakatatu tunanenga ne matangi ya naimwe na thandatu na ili umundi tuetete matangi ya naimwe na miongo ili lakini nituongelile tutangi tuno tunini tuongela tutangi mana thandatu nikenda wise kwithia nitwatethesia mwaitu ala matatona matangi ama nene withia na mwana mako atatu tangi twa kwikia kivunda wa nokisa kwithia nitwa ni mathamba moko ila mena eni Penina nwaweta kana matangi ane mavata muno mesieni kwa kunenge amwito kundu kwa kuya kivuo bala weta kana matangi ayane matonyethetia amwito au kwa mbese ni mayake musi Penina anyaicha matangi malita ngili 5 pamana alama nini makundu kwa kuthambia moko kuya amwito na makanisa kiusiani kuisa kubikabu twanenga ne matangi pakuve mana ana twanenga ne matangi mana ana na miongo monza na thandatu manenga ne asu atatu tuikite na bado tuinamina nitu usioka ingi na kwa nduri ndisika nani modi utethia mwene ndi ndo ko kwituko munyalo nikenda wisa kwithia nitwa harvest ki ukitu nita matangi ani kwithia na aingi nimethite maikule nikingunenga ne matangi yana manini ondo mwani muthukumi na thukumie katika county government na nina thukuma national government mawe ni maani ma Kenya kwananisia na governments for example itangi ila inene ni ile tonenga ne ile ya 10,000 ngava na akenda no anenga ne tangi Yesu na human rep akenda no anenga ne azuni mama nenge to madate mama tangi Yesu kama na itangi ya mana 5 kuma human rep kuambatia na MP sasa manenge to mwanosu ayo kituminde ezo duplicate wala wa ile to kukuvuku mwane mbunge wali to vuku mwane human rep wali to vuku mwane governor wakwa na wali to vuku manangi lakini omovo kwa governor ni option nundu nunenge to minyeto na kuza silanga na silini uonu wa sabali wakatato wa ikundisia amwetu kukwata matangi kuma kwe mwandu Penina Malonza balayu onyaikiti matangi mana ana na miongo mwanza kuikundisia amwetu kauntine ya Kitui ngisise matangi aletu anenga ni round 1 round 2 na suweni round 3 kama ni mekiwe na nina atembea misi mingi na nona amwaitu minukie onate kama atangi manzi yako yanguku manzi ya kuko kwika kitchen garden na nona tembea na sana kwa nini kwa senia asante Itilivote blingo muvo Mutongo TV kuma kiusiani ila ikitwiruro ni Onesmus Chalo tutambite odhiomoni monini nyamboso mwakata mausungio maikule ditu ya omonthi umwakasia Mutongo ulo kwenda niambi
ni Ian Zayoni kuma kimutwa masakwe kula vitu thikana wenona ateti kana atongoi mailite kwambisya kwikunia maleve kana mailite kwambisya uteti kwitene kana ni mailite kwetela nginya 2027 kana kwambisya siasa nuko na vata wateti kwambisya uteti tene kana mailite kwetela nginya 2027 kana kwambisya kwikunia maleve. Felix Mwanza kasya weva itonye kama ketela 2027 ta upinzani maketa utia mawe wanondo serikali idha itwa ise siasa sio na kuyotwa mevingwa maundo kwa upinzani ni mailito na makumi landoni makoneka. Please mapema ndio best. Unge kazi hapana, Wakenya wanataka kazi sio siasa. Maneno ya bure, siasa ngoje 2027. Sai ni kazi. Geoffrey Sika ewi Mulango county ya Kitui. Otogo TV makwati ovo wa maendeleo moka yu na mayuma no ana siasa tayari engimo ni mali kile siasa ni na molwa ni mwenende. Unge kazi ya Motongo aye vayaile Motongo yola munyuveyu ni wakati wa kuthukuma na maekane na siasa si namba kovika hende ya kusongia ikole itoka nako tuma mausongio maku unitukithwa twisoma mausongio maki tutonamba kwine ya movo maitoma omonde yo ateti kana tongoi ni mailite kwambisya kukona maleve kwikunia maleve kana kotwaisya uteti oyu kana mailite kwetela nginya 2027 kana kwambisya uteti ndukathibasa tusokithete na movo wangi alatukombanisye ndini wa message ya maovo. Tene, uyaila isi kuona usimunganu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kwa wingi. Ni maundu mebalatonya kwikatwa kwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wambe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa okamba yu ona maimi nambu emwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile o igimba ya imi. Thina yu ba wenda ne ku establish kana siambo kwata. Lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia tami ba sana kuma kwenda thina muno. Bumango ni siondu ndizo ye fiber ye ndizo ila uye ye mbali sio na ye moyo mwa. Yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukeza wala ile mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake omonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo aimo nyo no kwata at least lump sum ukethia hizo kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo wewe ndukiane kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuno nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo syakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa liya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na natika miongo ena sia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Useo wa Mutongoi ethambe kutongoesya mbai na kumionelelya nzia ila itoma kumiuna kitumine kiu. Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba nitwaililie nzia sya kutuiloela na twailia maundu kwa kuongelanga isio ila utoma utukwatia wikila vandu nthi ya Kenya kamemeni kaku kama bisa yu no wiloele Mutongoi TV kwisira dekoda yaku ya Go TV, Zuku, Star Times na Indie free to air witukwatia kwa Pang, Scan TV kana dekoda yaku oyu ni kana kutani ya ilungu situ na kukwata movoma kuikika kila muthenya. Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Maundu maku tumosa no litu ula wailete aani bamwe na maovo macheva ila wende na kuya twitikilie tukuye muiyo wa kumanyithia andu na kuuvuthisya maundu maku ibindani ya cheva. Va Mutongoi TV na Mutongoi FM nitukuelewa munyanya wawo ni ula utautia ila wende na kwisila ibindani yumo tanga sithia na itu kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile 553
Mutongoi TV na Mutongoi FM, ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosabina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauikala wakwa mbelele tuko momo wake na tukibwezi kuthengena na Tumeni Clinic kwa chola sivitali wakele matuko letu Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kungedhani sena KCB Mwembetari branch kuthengena na Naivas Supermarket o wakele usuma tuko letu kadhonzweni Windy Shakers etina Wangomeni Hotel duka namba 3 kungedhani siana Kilome Hotel wakatatu matuko 3 tuematiliku chambeo in kwa Kinguti matanisioni Machangwasi na Kilili wakana matuko 4 tuemulolongo 3Ds Hotel kuthengena na Automat Supermarket kwa flavor ya yellow oingi wakana suma tukwana tuwe Mali Bus Park nduka namba 39 etina wanaikana booking office wakatano matuku 5 tuwe wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku 3 tuwe Kambuti na Wakanzi Supermarket ungedhanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa mauvombe yange tuthokema obisi na maito kanotu kone simu kwesela noti mwonza ile imo noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 5 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwesela noti mwonza imo noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina odhocha ingi twende na kumanithia twisonga na mbere na mauvume tunikana chama cha kutetea mavata maalimu NAT ni chevita kuliana na itambia na thimwe iya kutata kutiucha kisomo chonze nginya serikali ni cia kaunti iwata alame na visi levi imeenda kuwa kisomo na kutia kivalani kiteta sekta imwe cia vatata uiti mui wa kinandu wa ngwatanio ii James Mowe ndiko nwaweta katiba kioka ngilili na 10 kala kana vikisemi yake 15 nikailete kisomo cha musingi na kila cha sekondari na kila cha yulu cha ile kalamoko ne ma serikali nene onanzama ya kuandika alimu ya TSC ne ile kunengwa vinya monene kuthukuma yeyungamite te kulikililwa kana kukunwa maleve Benjamin mwaka na maovo ni avutisi wendekethio ona umwa kutiwo cha kisomo chonthe mokoni ma serikali cia kaunti thiweta utrio ui mokoni ma musumbi ona vanini yaweta vena cheva kinene ethi wa kaunti ni COT wa kisomo chonthe ciungamie meweta tage kindu kilaisi ti kindu kilaisi na timu wango musumbi utona ukila katangasa oyu nakaja wikike usu ni muvango wailete kwisila katiba ya Kenya nundu katiba ni abetu kithiwe na ni katiba ya nenganie kisomo ya jakikale national kwou nongina tucioke referendum ni kundivovu kisomo tikindu oyu serikali wa county utonyana nacho na nzela ya ilite tenda kwazi ati counties niemetwe ni kisomo ciatwana tunini na ikaemwa masivitali yuichi okaka nani kwiwa ni kunengwa kisomo kiki je maani shati kisomo kila county yende ikakune sindu iko capacities kana utonyusu Kenya tinamba uona inge NAT viweta ona uteti uwa dhingina kulani ya mawoni makauliana na wengina mudia na kuvalucha viweta iveza kusiaise kisomo kukwemethoni mo ivi tachama cha kutetea mapata maalimu sindu cha muthembosu tutitikila na ni kuilea na referendum kaeto ya muthembosu ivi ni kukila tukatabia chai tukatabia nthi kana kindu kiseo kibangitwe kitekeseo na tithi umevalucha hii referendum kivalucha ndinesa kuona county ready na ethabe county ready tonwe chuma giki vitie Kenya ni tani ya miaka 15 ya katiba kioka mwaka wa 2010 na yumui umunene wa kinandu wa NAT weta ona kutwika ni kaetie mivia yungamie wivolo wa kuungamia na kulunga maundu ma alimu wa TSC
vena marina kauta bado meenda kulungwa. Katiba nike unena uvo wa chana kuenjoy kisomo cha mana na ticho katiwe kana naove mundu ngi ukwazi ati silikali nditona kuendeana kunenga ni kisomo cha mana kukune kucontradict kana kukananisha katiba. Alimu ni maandikitwe lakini no maende na kwandikwa katika na contract ila titetikila niki mundu mwalimu aandikwa na contract na musala wake wetha we munini wetha iwana ubagusi kana kubagua mwalimu kana kumutumia naye pepata wa atongoi onthe kwikia methomo na akili yo katibani maika kilondo ni kana mamamekana kindu kila matailite kwisotola ni katiba na unat ene yakulya TSC nengwe mwana kuthukuma ite kulikilelwa ni ateti vethitwo kawa moisio kukonya wandikaniwe na kivindu vala ayumbe na ateti mulengono wa serikali methiro na hukumu yulu wa wandikani wa alimu uvathukanu na miao wia wa wandikani ti wa mujumbe na onati wa MCA onati wa musumbe wandikani ni wia wa TSC na kuketha thina etha mwalimu aka trainee na umete family nja nde mundu mwete balua na mwalimu osu ailea kuandikwa imi na miaka 10 nongi umie iyo aicho kayoso ailikawia aichwa wiani isu ni discrimination na yendewe muna muno ni TSC kulea kusingatia maundu ala mayo na wiola wayo wianenge ambunge wiawo tenda TSC yithe independent na demonstrate kika na independent ona mundu umana balonza ubalwa wailolokiwa out wailolokiwa uti na chanzo hiki kanziliwa vilingo wa mavuku mavamu sinilovi nyanita wa Benjamin Mwakam. Musi omwe kuma masewani kangundo ni kauntini ya Masako nwende na kwikala na vuya wako vithukiwa kumana na ngusanisio ikone chikitheka uyo ketina wa Martha Kiamba kukosia kiko kitecha kuendese tina wa kwithia mbiso na maandiko maisito yake na mwanae mithenya mivuthe tina wa kusinda ikwani ya kitheka. Moses Mitao nguwa visi wa gavana wa Masako Mwandua Vinyandeti no wetakana kiyo cha mosi huu nikivikie kwa gavana wa Masako na matambia mako Tedia Martha na mosi wake ni mahende ya iweta vevata ala mekwenda kuosa kitheka ki mati ya mwamulo wa koti. Boni Motesia na maovo Waitumatha elesekana ethitu isukumo na mamusi wake kuvetanga kithekani kila withitu miaka mingi kaye na bawitina nithethiwe tikithima indwa kwa chief ni mandwa ye mutheno mwe family yonde ya mwi kwa chief mume wakwevo kikambuani kwa chief wa kikambuani na netwa ni chief naambia ni musikate kwake nela naendie kwa chief ni masilile na masia matabia chief mathina maingi na chief ni wetie mume wakwa na amwia ethiwe nena akasia nyumba ni yetheti yake niyo kiambakie obanthini na yakulwa ni chief ende binda ya nata chief enda miezi 3 na miezi 3 yathela chief ndao na nyumba na chief ambia ni tobindi na athie na mwitu enya na mwitu enyo mwakuna si mwakulia chief omundi tiwe tekasia mathanza chief amwete yakasia kibetikinza kibetike mwakita kwakia ati ochumwa ni kithelu koti onye mwamulo na kuwetakana maina ovitio na mwe kwikala kithekani ki na muthonyani mweyo mambia ukuzia siko mateo siku ateasea kanila mewetanisia wimuni kanisia kikamba na tuane wabalua wakuungamia eviction kwa umathi kotini na maana andike ama staka maingi matai manini ila makalatasi meva mama staka ala maana andikite ila maana andikeye ekwani ne twaendeye kuma mwei wambe na kwa tukeke kwani ne kusilwa ni koti na koti ya sile kwani na ya rule ekwani matuko mengwele na nana ma last month na nasinda na twikekane na ne wakwikala ba officially na mewa ni koti muthenungi mayeka kindu ba ni mani involve ni na ciana cia kwa cieli nundu macia na ile kuma ni na ciana cia kwa tekai na yukuma bau ni wiyete no kiete na thumu mutheno umwe na Monday iyo kwacha wakeli ni wote neti we na toi mabitete saa 11 mana tu yameona mbiso baya lelu ni tuende tesisie ila tena ndiye tena sisia ni tenetheye
mbiso yebo na siendo cia mauwebo na bau teba kane kwa kitamba kiandikitwe sietwa yakwa na mwana wakwa na brother wakwa mwe onatutethea cia kotini kwau irie ni kuelewa titaneelewa tesindie tuone muguo kana tesindie tambie kuya. Mwana wa Kimatha Christopher Kiamba ilasimika kutia wia na kukaunenga inya usisei kwetho thitu itela mangwa ona tuikulikila na kumutanya evinda ya nduthe kana kaula wona wa ikuanga bread and butter kwa mama yangu. Mara mingi ni zile nilikuwa natoka kwa kibarua ile nilikuwa nafanya na kuja kumpeleka hospitalini kama amepigwa na ametukanwa, anapigwa kupigwa mpaka ikakuja at some point ikanilazimu niache kwanza hiyo kibarua nikuje nikae na mama yangu asije akauliwa kwa sababu threat za kumuua zilikuwa. Moses Mita ulonga mitone sondesi ya kangundo vikite kisioni kinu watakananga wana kaunti ya Masaku nuende na kuwatia kumanya kindini chathi na ulawe musini uyu otawi kulala methiro mithio wathukanuna muamulo wa koti mekithani mati ya mea wana kweka ulikila ki tukwatie ubo kana utuinu wa masewani pe kiko kiki kie pala anene make sio kema ya muka methi yembiso na masietwa meketwe siendo sio kamba na twatia twethia ni kana kwina mzozo mwaitu ni uiye governor na serikali wake moke mamutethesie nundu akwitha pena hatari ya maisha make na ciana ciake kwa utu yoko mundi twiwe kuma kula kwi mwaitu na twiwe kula kwi mwaitu twethia mana ikotini na kotini na twie kana mwaitu eva kimeo ndeva kimakosa na twenda kukulia alama musio asume na inene metikele utuyo wa koti na mayekalania na mugo na mayetikela mwaitu nundwe na ciana nene na mwaitu atwa musio no sovete musi tawake metikele mwaitu aende na kwitha na mugo wa kinumba aende se maundu make atena wia na siiko isu cia kikamba siende na kutishia na maisha mayekana namo nundu paimana ya kudhulumu tayo wa mundu ungi kaundini ya Masaku kangundo nyeni tobuni mutesia. Ofisa ma polisi musini wa Masaku ni maende na kumusia mwisililo umwe kwa isitwa mumondewa wa mavitio makotwa isasiko sia woi na maondo makivindu mwisililo huu na ulani waku makadhiani Masaku wakitaniwa ende na kutoa isia maondo mawoi na kivindu nyumbani mwe eva musini wa Masaku vala withiwe na miyo ya ue si vombia so vasienda kame mbwa siandu ikonde vomwe na visa mbingi sia enenthi ala withi tuenda etewani andu ala menda maondo mawe ono uyovo mwisililo wao ni wetikile mavitio make vala vikitembe wa koti umwe wa Masaku waelezekana we ni muvoi na timu ndu moi vala ikwani yake ivaniwe kwithikiwe matuku 16 mwainio Daniel Mwangila na ili vote kwena na singe ine na ndikimamo vo elezekana na wa mwisililo kuthacho kotini ni wetikila kwitha mundu moi vala ingi wakwatikana na siendu cia usenyo wivoso wa mwasa usuite nthakame visa cia andu ila cienzolele undu mwe na siendu ingi cia utwaisya maundu ma kivindu na ithi tu ambapo ni mbia cia ngatata mbia cia nzai cia tubi ithi tu cia mithemba mingi na cio nthe ni cio thukuma na bei na nthakame bei na suva we na nthakame bei na ngwa cia andu bei na mayo mandu bei na nzui wasio kitha ine nzui cia andu na bei na ngozi ikaushitwe die sundu utumete kumekausha kondozu wenu nako nawe ya muthuku na bisa mbingi cia andu tuyisikana ni mo uwaite tiyisikana ni ekitwa mananga ciana cia andu kondozu andu meitwa kamba ekana ushirikina Wisa umunene wa muvea wa Isalu kamba wa Masaku Nzioka wakanyene nthima umano muno na siko taithi cia kwenda kuthi kumantha musungio matumite nzia cia nthi ekane mutevya mbaito ekane na kwatia sindu ino cia kithio ni cia bitukiwe ne binda mumo nthigwa ne ithitu mbingi ithito na kwa ningwikia lakini ningutungia koti muvea nundu kwa mtu wa kotini ni wetikila kana imoi na no anenga ni thitu cia kibibwe ni koti
konduzi ekikwati ya woi ende kanisa ni muboyewe na ala ni Islamu maithi musikitini maboyewe na tucheka na fo shirikina witutungetina ende na usiwa yela nene ya masaku etele kwa niyegeza kwithukeiwa matuku 16 walaja walesekana ate imake mkoa kumya ukusi tupata ripoti before sentencing on 16th of September tupate kutoka washirika wako na wale wengine na community tupate report before sentencing mentioned 16th of September. These exhibits to be burnt and a certificate to be produced in court on the 16th. And today we took Mumondewa to court. He was prosecuted. We charged him with being in possession of charms or articles used in exercise of witchcraft, sorcery, or enchantment for the purpose to cause fear, annoyance, or injury to another in meant contrary to Section 5 of the Witchcraft Act number 23, Cap 67, laws of Kenya. This man is instilling fear to the members of public, especially in Machakos town, whereby he is soliciting money using those charms. But we thank God the court has ordered for the charms to be burnt after he accepted and he pleaded guilty of his own offense. Daniel Mwankela, Mutungo TV, kuba kauntini ya Masako. Mundume wokuwa katikati hino tiweni thayo tukoni wakwa mokea umonthi ande na kwa tawiti sipitalini wa Kangundo itino wake kuvithukiwa ni nzangili na kumumisya monoe musie kwake masama utuku utoine wa California kwa kivani Kangundo ya umiloni wa sua movoa maikithiswa ni ando mamokonyo wake vala mawete kana mototia motandithia wa indoku ya tala na nzangili isu itina wa kumumisya nitolokile na kimanza cha mbesa vala mavisa mavolisi maende na usima na nzangiliso. Twiwiyo samonza nditufahamiwe andu matulanga numba na malika na mamukuna maosa mbesa machunguza maandika masieme kuendea no ukunikili. Okay. Mary wa Muthama ni wa family ino ya Nixon Mwema na twi utuku wa saa monza nini wiyengomete andu moka kwa Mwema meta na Mwema tibo itatu na kuma buwesa kwithia nyenti namba kuelewa ni cha undi kalanga negwa maikuna ndelisia meta nite koplo bingwa kuma buku nigo numie na kunikila ndelisia nene thia kwa pena andu na wesa kwithia ndio ndo na kwika bia wa serikali mongelange patro sio tuko at least to the twino sovio nyamwana kivila wa soko wa tala wa indo na metabone na indi tiwiyo saa kenda ningunigwe numo munana wa Mwema na indi Mwema ni balatu yo yuyu anda biondu wa kufamiwa kwa Mwema na twauma umetoke twasemba hospitali Kangundo mundu nipotiwe we twabika hospitali Kangundo twelekelije polisi ala mekwa sao bi mekuandikitha cia na kuma bau tutsembie tuoka musie tuka kumanani chao kethiwe nila tubikie musie kwake bala tweyu twethe anu fami wo tuko ningei ate mangwa na ni twa witness kiu ila twabika bandu ne bau ko uyu ne potwe ne twethe anu ne utamangiwe ninge ne mangendile utikwa kwa mukeo monde.
Onuko na tongwe kana atati mailite kwambesya kwikunia maleve kwitanekana kwambesya siasa kwitanekana ne mailite wetelangenya mwaka wa kiuteti wa 2027 kupikanekana kwambesya siasa. Ian akasia haina haja wakianza ni kutudanganya tu wakae nyumbani. Ngia akasia vi mailite kwambia siasa indi mwene ndine wailite kwithi wa medho kusakwa mutongoi ula wailite nikati wa mausongi wala matuwete ndene wa namba ya otomani mukube ile itatu kenda imwa itano ende ya kutuma mausongi wa maku mawoni maku kethi wana atongoi kana atete mailite kwambia siasa kuita ne ikana ni mailite wetelangenya 2027 utume mausongi wako kwa sila mitandao ni ito amekumukanile na kusila nambani ya otomani mukube ile itatu kenda imwa itano nitutakithe tengi twende na kumaniki. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyani ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndwichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliwe kana ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde yasia mundu na nimbunde yasiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende ya from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi sia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wanu otu mangomboka kwata yuyu twivuti vonenge nonie uyosu inyakondete naguo no uya museo kwanienda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilovi maluga la matemange ngoko ngasuyana amove ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni andu niwe wisi wala umete na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na nateka miongo ena va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Useo wa Mutongoi ethambe kutongoesya mbai na kumionelelya nzia ila itoma kumiuna kitumine kiu Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba ni twaililie nzia sya kutuiloela na twailia maundu kwa kuongelanga isio ila utoma utukwatia wikila vandu nthi ya Kenya kamemeni kaku kama visa yu no wiloele Mutongoi TV kwisila dekoda yaku ya Go TV, Zuku, Star Times na Indie Free to Air witukwatia kwa Pang, Scan TV kana dekoda yaku OU ni kana kutania ilungu situ na kukwata movoma kuikika kila muthenya. Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Maundu maku tumosa no litu ula wailete aani bamwe na maovo macheva ila wende na kuya twitikilie tukuye muyo wa kumanyithia andu na kuuvudhisya maundu maku ibindani ya cheva va Mutongoi TV na Mutongoi FM nitukuelewa munyanya wawo ni ula utautia ila wende na kwisila ibindani yumo tanga sidhia na ito kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile 5553 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba.
mukambani wese uimani uthwi na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauikala wakwambelele tukwe mumo wake na tukibwezi kuthengena na tumeni clinic wa chola sivitali wakele matukwele tu Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kungedhanisi na KCB Mwembetari branch kuthengenia na Naivas Supermarket o wakele usuma tukwele tu kadhonzweni Windy Shakers etina Wangomeni Hotel duka namba 3 kungedhanisi na Kilome Hotel wakatatu matukwa 3 tu matiliku chambeo in kwa Kinguti matanisioni Machangwasi na Kilili wakana matukwa tu Mlolongo 3Ds Hotel kuthengenia na Automat Supermarket kwa flavor ya yellow oingi wakana usuma tukwana tu Emali Bus Park duka namba 39 etina wanaikana booking office wakatano matukwa 5 tu wote katika tawatazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathandatu matukwa 3 ikambuti na Wakanzi Supermarket ungedhanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa mauvombe ange tuthoke mabisi na maito kanotu kone simu kwisela noti mwonza ile imo noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 5 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti mwonza imo noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inaodhocha ingi twende na kumanithia itina wa miaka 12 ni uvucha kuyenenzi masosoma ngune ila ni Mwingi Central itina wa serikali yake tu ungua movia wa wete kuseuvya na kuvingwa hospitali munini wa Sosoma dispensary na bala ni endimethi itwa maitambuka kilomita 201 kukwata witi ni kisio kila kithia wana uvungulu wa mouwo kumana na ngusanesio sia ethi mambai yake Somali na emi makaunti yake tu valame uweta tamethi twemea chitina muno ni maendeyo mameta kana hospitali huu tauni kwa mwanene kuo Lina Mosangi ni mwandikitwa mauvo kuma Mwingi. Enenzeani maweta tavethi na yanya inene maundu makonete witi na wala dispensary ya Sosoma yake wa miaka 12 nzelu yuma weta tautano kwa hospitali uko mbese kuthukuma kwa kwetha methi na mathina maingi makwata witi na wala meutamboka kilomita 201 kukwata witi hospitali ni munini wa ukasi. Hospitali ya Sosoma ni kutulethia muno renda kilomita hospitali ne bagwenu ukazi kilomita 201 yote nenda kukwata witi lo ibaguvi na tukwaja demo vya tukwaje uiti muzeo no tukwaje ndakitali bagubi akwanze uita ndakitali aje no kuita ambie tene 2013 na ini tukutunga mubenze no amyagazi yaveta neto akwata hospitali itu nzeo enenzeani moweta mumota makuwa samadhayo mumwani nyamusianze kwa kuleo kwata uiti wa vakuvi ndumana amweto kuthio muyenzeani na siana kukosa nzanzo kumana na hospitali kwetha sivasa omone na mujandi unaenda abantu baza kwetha bara na wisanya muyandi na to ndio tabika kana kwetwa tena ngoto na dine ka niendelea kukiru kwethina nikwetha no tukutenda nundu wa mathina utu wana mathina mama cheuta kwetha no kukia kulata ala kwendela kwetha no kukia kitimenga likweba ila meto watatimende chekao yenda no azatake na mama izi tunezwa na mathina maingi pio nondo na jana jitu imwe ni na nene bao na itakwata ndanzo ila chailete nondo akwethi ithi kuono twethi wana ebi bandu baza bala tunenda ni kilomita 201 na kuma bazoma kuthi na kukaze ni bandu baza ugweta mwana na ibindenge kwethi andu ina mbezo tonya kweba mbonda na yibongilie mwe kuthi na kochoko kwethi mbezo izi ni chona kuchaya tunachayo ndiani ibe dijoni jabo mwako te jana ndiani nondo kuona kwa zakana na ndo ina chindu cha kwezoya ono kwatwe no maundu matema te omo wo kwa kitumkitu itunga mavemo angwacha kana ikathe batonyeka itetwe mochari ba ndumazu zoma ndo ya muumire kilomita bagubi nyongweta tu kana 500 kuju wakani na kuma ba mundu mite mundu kwa mundu anaku omedo nyamwe andi kana ako mwani ngiti akizala ila abena lina mundu ngwache mubea
Kwenena na munini wa muungami wa sivitali wa Mwingi level 4 ni kana uwiti ni wende kwa ilu na vala ingi ndawa sivo siya kukitana na sumu wa nyamu enda anti-snake venom siyo kwa atika na masivitali ni stocked our health centers and dispensaries with anti-snake venoms and the necessary vaccines so that our mothers do not travel a long distance in order to get ANC services, that is antenatal care, and our children do not have to travel very far to get vaccines. We've also equipped our CHPs so that they are able to offer basic care to our residents. Other interventions that our ministry has been able to manage, and also the stock levels for most of our basic medicines that are required in the hospital. I can say at the moment we are quite well stocked. Thank you. Goripoti Mlingo Movo kumesosoma mwingia katika untine Kitui Nilina Musangi. Serikali ya kaunti ya Makueni nilikiita muvango mwailu kwikithia andu ala memavata memwanya undu umwe na alaku nimeriwa mostalini wa mbembe ni wa kuandikithwa kwa uiti kwisila muvango ni wa uiti wa Motula Care. Unikianana na Minister Muvyani wa Amoika na Mivai County ya Makueni Engineer Sebastian Choni kavinane kalo kunenga na utethio wa mito na mavula kwa andu aku ondumwe na la memamutha memwanya sokoni wa Thangi wodini cia Thangi County nisu ya Makueni vala wathingila vata wa kuendeea na kukwata mbau andu nthini wa mekalile yo. Inena kavinane kala watongo isi soso ye Minister wa Mivai Hamwika na Mathau County ya Makueni Engineer Sebastian Choni wa wetakini kelelone cha kuikithia mwitu na ndwala kuni asuviku. Gavana witu ni waeti ene kwenda kutongoesya serikali wete serikali utona kwetisia yethoi nondo andu ala itongoesya na ino ni nzemwe ya kusisya andu maitu alama abine kuoya misi wethe ni matetheka aingi ala wethe ao na mikomeleo ni thina na kuwa ngini mekuiga nae na utethia ona mundu wa kukoma ona kuhoa kwao ni kutonetha kwina thina kwou no kwisila muvango ni uyu nikuo gavana wa ndendo tia mundu no mwitina na nikuo tukwasya ona itu andu ala twina bina netu newa challenge nekana wethe nitwasuvia sima itu nitwakikisha twimena vandu vakukoma nitwakisha nimakwata liu akoya nitwakishela awau nimakwata uiti Ndeto ila cia kwata mboni MCA wa ward A Thangi Eric Musyoki Katumo andu ala kwithia kwa kwithia makomea ama ngitha makomea nguo nange makomele itasia pepela iteke mundu akitaka kuona neki opos amo itukwa ni makuone mbona muthime ugavana na waziri twekala nthi tike tutwamina kumina hizo cia budget tuika supplement budget twapanga the sindu isu twaetikana kana tuke tunenga amwaitu na alemavu mattress na mabula kana wendaji nikana wezi kwithe ona mbone mewa me part ya serikali kendo mtu wenda tunge gavana Mutula Muvyani kana maundu ala kwetu kuna kumela na tukigavana hakuna kila sekta yote alemavu tunamana kitu mwana kana amwika mtu na kana pesa ya Mathau amwaitu ala kuna na wala ku unit one sisi twakuna ba mundetha nzikayoni ii aile maweta muvango wa kwivya ndola matena utothi ndivisi ya kinandu cha shaka na ileo kuta Mutula Care yethelengeta andu aku kwa kilungu kinene andu aku nomo mekwitha me target muvango ni ula wa gavana ukite wa uiti ndu nomo methia wana mathina ma uiti kila vinda nomo mekwitha na muvango ula wa uiti wethia ni maandikithwa matonga kukwata uiti kwisila serikali ni witu wa His Excellency Mutula Kilonzo Junior makwate kadi tono matwa hospitali makaitwa matinuka ona makwata rifaro ya kuli ona mpaka Kinata ukethia kadi isu niyo masubia na niwo muvango kula ukite kula unasobia ni gavana witu akwatene na heshimiwa maitu ma county assembly mheshimiwa wa Thangi Katumo endeni apart from kutemanelu apart from kuzatumbo andu ama itu nimenda kuona
maijaliwa nitaona uketha mwetu no atiwe weka de mwisukuwe esikuwe ni mindie kana ndena esikuwe ni mukuu ndena bina beba ndukoma kuke ruchambe twamba kwa sikenu chambe kala me koma mambo komia moto musio na mayepu ikebulesio ngato mabuyu maondola ngeno tuzete mbolo uyu nje ke ini kenene ke cha kumania ba nzikayula cia kotambuni amwe mamwe tuna nau hala matetheka ndi mwana bebo nela ndena mwana ambaye museni wetu indi ngoma bantu ketoni ngazida ukwaje ngakuja ini kubaje na ningi mwanga inde kanisa machana chana mwa ashima kimongelele matuko uinambe kanga na mutula edukije nyazu ni moneke tata ni monesi nandi ungimi achu ni monesi nundu ni kuya ni kunede kula kupikia na ndeza kuona kautejo naona keko naona zinene Mutongoi TV kumathange Kibwezi kaunti ya Makueni Junito wa Mulei Mulinge. Serikali nene ni yavingwa rasmi kimanisho chake licha kivundi mathinga wa ikombe aina na mbunge wa Yata Robert Basil ulangenwe patron wa kimanisho kinu wathuria siai kutoa asiana kimanisho niki ni kanako kwata moto ikame kivathukanyo makwiyende sia Basil ingi ni wenda teti kuveta siasa kimanisho niki na kutethia uya ulawo siwabangue kutiambia na kwa usili siya miako na chao na hair dressing na kila ndo no kulia siai eteisiana nondo monde wena kendo wasoma we kwata nacho one wetha we musito na kutengemewa na maondo hao nde ndiye kanondo wa siasa ne kadike na to Yata chao be payo ndo ngenya ndo na kuwe bandu mayata kwide union na mbeza ngone wakuma kwa serikali main yuma naka ana ndo mwana kana ke kongwa na nondo imwesi ana siana ono imbeza sia TVET ya Katangi nizo tuoshara TVET yeba twaeleza ndine wambeza direct sukuli wambazili kanini wandu mayata tiwando mayata lakini unje waba ndakoma nizo tutumiye kileko tuwa muje sukulu weba wede neto wakwata TVET ya Kelni na bazongetwe za mina kuamuka dikolia nene apply officially yuza nondo tunaitwa ikeli official ina principle wachao wayo tuende temwe lakini kwao yetu ambia mujo sukulu wadhima tu nwethe ya huduma center no tuende na kwaka Tunamba kwene ya maovo maitu masao mwe amekate wa mausungio la matumetwe ndino wa namba itu ya utumani mokube ili tato kenda imuitana kukonyo ikule lito ya umundi ya kana teti kana tongoi ni mailete kwa mbesi ya siasa kuite ni kana ni mailete kwa Langenya 2027 umeka siala asha wanasiasa wafai kuanza siasa mapema lakini wangoje serikali yenye iko mamlakani kwanza ifanye kazi na ituletee maendeleo na 2027 ikifika waanze siasa zao. Tuchague wenye tutachagua na wenye tutatuma wazazi waendee mzazi bila wasiwasi. Ni Fidelis Mwendwa from Ngolune cha Mavwe. Ndo kadhipa sande ya kwelo la Mutongoi TV nondo sionga masai 3:30 ntuketho watu isiokethia toma nithie movo maitola tukumbani sieteresia mwende no andethesia kunegelile movo kwanza ya meko na kwa nita wa Beti wa Mwania.